Careke dîtiranê di bername gotinê pêşiya da li bajarê Midyadê navenda Torê ez li hember we me. Ez ji we re dibêjim şeva we xweş bî, geş bî, bi aramî, bi aşîtî bî, bi selametî bî. Hûn çi bixwazin Xwedê bidî we. Guhdarên hêja demek ji ber tendurustiya xwe taybetî min naberda bernamê ew tendurustiya min berdewam dikî. Ez hêviya du'a ji we dikim. Ama înşallah Xwedê nesîb bikî ji vir wiha da dîsanê her hefta rojê yekşemê saet niha di bernama gotinê pêşiya da ez ê pêşberî we bim. Belê ez ê vî dikim got ev gotinê pêşiya di jiyana we de ji we re bibê ronayî, ji we re bibî ferahî, ji we re bibî aqil, hûn bikin guhar û bikine guhê xwe. Belê. Di vî warî da pirsê we jî hebin guhdarên hêja hûn karin bikin. Belê. Em dest bi bernama xwe gotinê pêşiya dikin. Xêra xwe parve bikin, heta derfetê we hebin parve bikin. Dibe dijminê bav û kalan nabin dostê lawan. Dijminê bav û kalan nabin dostê lawan. Mana vê gotinê çi ye ev e? Ti carî pişta xwe, ti carî tu wextî ti demê pişta xwe bi dijminê bav û kalê xwe qewî nekin, piştiya xwe nednewana û bi dijminê bav û kala ewle nebin. Mana wêna ev e. Yek, ya di duwa dibe dijin hena ferstirin ji nimêja sibihê. Dijûn. Weke hûn dizanin zimanê Kurdî zimanekî gelekî berferaha. Hinek bên dijûn, hinek bên gotin, hinek bên sixêf, hinek alê deşta beraza dibên çîr, zanê berîvanî dibên çîr. Dibe hinek ji însana re çîr, gotin, sixêf ji li mêja sibihê ferstirin. Ev çi gotin e? Ev ser çi tê gotin, ev ser vê tê gotin. Mirov hene ku ji gotinê baş, ji gotinê xweş qet fehm nakin. Gere illahî tu gotinê ne baş ji we re bêjî, tu sixêfa bêjî wana, tu zirtal wa bikî heta ku fêm bikin, ev gotin jî kê li ser wê naya. Belê. Ev gotin jî li ser wê naya. İnsanê baş ji gotinê baş fêm dikî, însanê nebaş jî ji gotinê nebaş fêm dikî. Belê. Guhdarên hêja birêzî we roqel û Enes Ustûner belê evana me temaşa dikin, Xwedê ji we razî bî, spasî dikin. Belê. Dijin serê mirov deşînin. Ji hineka re jî dijûn, gotin, sixêf pêwîst e û carna jê jî serê mirov deşênin. Sixêf, gotin, çîr, car hene jî serê mirov dikine bela. Mirov zanibî li ku derê çi gotinê bikî. Her însanekî meqamekê wî heye, ji her gotinekê re jî demek û wextek heye. Her gotin ji her kesî re nayê kirin. Belê. Dil bide ber dilan, gula bide ber simbêlan. Çi gotineke xweş e ne were? Belê. Dil bide ber dilan, gul bide ser simbêlan.
دل چی قاس جدل قایل بیجی دوی مرو باش لخوا ميزه بكي معنا في قلت نجي أوا دل چی قاس مزن بیجی دو اوینا ناهلینی دل چی قاس مزن بي دو اوين يعني دو عشق دلكي دا چه نابي إنسان أنجخ اوينا كسكي تني كاربي هلدي د اوينا يعني د عشقا نكاري هلدي عشقا دو كسا دل إنسان كده جهوانات تنايا طنتي بله دل دحويل دل دا دل چقاس بگريجي داوية دا دبي ميواني دلكي بله بهنا مروفان بهوالتي و دوستانيا مروفان تبر مروف بله دل دخوازه بكجي مالباري عن زنگين بن كم وطافي قلت نتشيا أفا جارا دل مروف قالك تشتين خوش دبورن لقالك جوان جي نممكن كوبي بورن راستيا جيان دخوازي دل قالك جاران جهو جودانا بله دل فره به ريجي فرها كو دل فره به ريجي فرها دما دل مروف فره به كو جي مروف تنك بيجي جيان لبر مروف خوشتي بله دل گوتنان نابهیزی دل گوتنان نابهیزی مانا في گوتنه چیه وطاوه چیه وطاوه جی اوام بله دل بقاسي لبي داخوازي خوا گوه نادي گوتنه گليان دل بگشتي لبي داخوازي خويا يعني جاكي حس بكي كي تشد بيجي برا بيجي او الهي دبي دايا شبي نافا قري بله دورد اسكارم وكنا مثالك بيجم مثلا هناك انسان ما دليوانا بمقرنا وبكمري كتيا هناك او انسان تشدكن تخرابيه دكن دليوانا جيناشكي جينا فقطي لورا كمرو ومقرنا دليوا مثالك الزبجم يعني ها الواردي تدميزني تشقاس خرابيه وان هنا تشقاس تشتيوان اللي هنا قطوة تشتنا بينا كويكي جيكي حسكر ادي خرابي ويجي نابيني معنا في قلتني جي اوا بله دل جداراكو جي هاوي دكي دغيدي دل جداراكو هيفيا جي دكي دغيدي يعني هيفيا قنجي كتجيكي كير او قنجي بيكناني تجي دغيدي اما دافراكو تهيفيا جي نكي قنجي معرفة بتنكي جي كير حصريتش نال بيراتايا بله بله كاكو دبدل شكي حسبكي بري اوا بري كتشكي جناي خوشكن بله حورية جنتنا بري اجنانا وكتشك جيكي اي انسانانا بله انسان شكي حسبكي بري اوا بل فلان كساهنا وكبريكي يا ما شاء الله وكوجي هذا سربي مثالك بيجم دبي اغاكي باكر مجنون وكافي ليلات بين ازبن رمكا كشلويا
قلت غلامي خو قهرن ليلى بين شون ليلى آني ما يزادن ليلى كتشكا رشكا قرجكا وهورك قلت نمجون قو كرو أفكتشكا هاي قرجكي رشك لسرفيها وقادين بويا قو آغا ورا بشمه وبتشعبي من اللي بنرا مروف شكي حسبكي ليلى مروف أوا بري أوا حوري أوا بله دل كرها باراستيا كيف فتح بكي خوديوي أوا دل كلها باراستنيا كيف فتح بكي خوديوي كلهي أوا دل نبزوري ناجي جبو كان فتح دبي دل بدلو حسكرني فتح دبي دماكو فتح كي خوديوي تاني أو كسكو أو دل فتح كريا بله دلك وكي دلا تينا منتو كلا دل تجاران بكل در نابين دل تجاران بكل در نابين تيدا هردم تم هنا كل غازنج هنا كل در پیدا دبن دل بدر دو كل ددوني دا تنا نگوه دارين هجا ام فيناجي كي بازان بن دلا تنا دردو كلا كودناو ديو هوالو كسان جي جنو ميراندا دنگ مرو بچي هاو كو مرو بكاربي الشيرو بريارين خوا بهاورا بدي فهم كرين تو تشتوي جي خوشتر تونايا مالي دل شوشيا جارك بشكي ناجبري دما دل ورش كاندن چقاس عفو بكي وببخشيني جي كسيكو او شكاندية وكي اول نكاري بنيري قويدارين هجا أفالي ما قويداري ما زيلو أبنيرم كاكيانا أشرف دمير سلاف وحرمت سيدا از دعاء مواني خوتا دشوبينم إيوار باش سعد خوش بريز هفالي مني هجاي دلال أشرف خدش رازيبي محمد شفيق بيركان أو جيل ما قويداري دكي بله محمد چاقی بله خدا جوار راضی بی خیره خوا
parva bıkın guhdarın heja barnamama. Dil tim civana tücari pirnabi. Dil civana ticari pirnabi ev cizanı bin. İnsan kor jî dibî, ker jî dibî, qob jî dibî, hişêwî jî diçî, ama dil tim ciwana. Belê, dil di ser demeya qet pîr nabe, tim hêst û janê xwe hêz digirî. Dil wekî dil e. Di dilê te de ji bo xelqê çi hebe, di dilê xelqê de jî ji bo te ew heye. Çi gotineke xweş e newlo? Belê. Dil xwe dike dila. Dil xwe dike dila. Dema ku kesek hez ji mirov bike, mirov bi dilê xwe hês dike. Ku ew kes ji mirov hez dike, ji ber ku dilê mirov ji wî dibînî û ji wî kesî hez dike. Gotineke diye dibe dil muqabilê dila. Te jekî hez kir, zanibî ew jî te hez dikî. Belê. Ku te jekî hez nekî, tu zanibî ew jî te hez nakî. Guhdarên hêja gotinê pêşiya ez tim dibêjim wekî nivîsanê serhefşiyana. Ez ê gotineketî ji we re bibêjim, vê gotinê ji zarokê xwe re jî bibêjin, par re jî bekin, ji dost û hevalê xwe re jî bibêjin. Dibe dilê bi xezeb nagihêjî tû mirazan. Dilê bi xezeb nagihêjî tû miraza. Kesê çavnebar û daxûs nagihêjin miraz û daxwaziyê xwe. Belê. Dibe kerkî ji cîranê xwe re bixwaze, wê xwedê qamtirkê bidîte. Zikreşîtiya ji hevalê xwe, ji însanê xwe nekin ticarî. Belê. Dilê li ser doteya, dilê dê li ser doteya, dilê dotê li ser çiyayê qafa. Watavê gotinê çiye ev e. Hiş û aqilê dayîkan her tim li ser rewş û zarokê wan e. Lê belê hişê zarokê wan li ser tiştên xeyalên dûr in. Belê. Dilê ewîndaran cariyanan wekî law, lêv û diran e, nîzikî hebin. Dilê ewîndaran, dilê aşiqa, car heya wekî lêv û diran, nîzekî hewin, caran jî di navbeyna wan de bi qunaxan rê û rêbar hene. Mirovê ewîndar zêde dilzîzin, hêstê wan jî zû tên guhartin. Belê. Gotineke dî pir xweş ez ê ji we re bibêjim. Dibe dilê fereh pîr nabe. Dilê fereh pîr nabe. Yani insanê ku tebîatê wî xweş bî, bêhna wî fereh bî, exlaqê wî ne teng bî, zû nakevî. Pîr nabî, tim ciwan e. Çima derd û kula narakî. Belê. Dilê fereh şewq û çira ye. Bi rastî dilê fereh, bêhna fereh û bêbaleyî, kesên dilên fereh gelekî bên fereh in, bala û dîtina wan jî fereh e. Serê wan rehet e û bi xwe re li hev hatîne. Ew însanek ku bi xwe re, bi kesaya xwe re li hev hatî bî, bi her kesî li hev hatiye. Belê.
dilê germ yar xweş dike. Dil têkiliya di dilay germ de gelek xwedî rol e. Di têkiliyên ewîndariyê de ji dilgermiyê erkebanî tê dibînê. Heke ku di ewîndariyê de dilê germ nebe, ew têkilî birê ve naçî. Belê. Dibe dil hişt, wijdan şûşt. Ê dila dişkênî, wijdanê xwe dişoyî. Pêra wijdan tune ye. Tembeha milwa dilê kesî neşkêne. Belê. Kesên ku dilê mirovan dihêlînin, ew kesê bêwijdan in. Belê. Dilê koçbera wekî çûkê ser sêncaya, her gav li ser kuliyekî ye. Dilê bêberiya nizanê çi dixwaze û nizanê wê li ku deynê û çi bike. Ez ê tiştekî din ji we re bêjim guhdarên hêja. Dibe dilê mêvana nehêlin, demekin de ew ê bi xwe rabin herin. Belê. Dilê min bi wê xweş e, gotibin berfê de erda reş e. Dilê min bi wê xweş e,